ang kukna mo ang imlurior, ang kukna mo temen se sorgi del akabal mentrigid angal ale. Natiang ama at partner na ruwitet makual ko yung mesa ruba kamal welcome na. Okay. Man sulang ngak ne malungili tasis morgau matil kala dara urior morgau en sagal mo o ayamar mora buai tirgel adari nasiasi orgidra last week luasei ages tergidel mlegiril mo ages tergidel al silsa adara PPUC el mlegiregal mo o madu urtir tira mo aisra buai luaseng ngara amos sabil implement malubet mo ormul toy el mon ngasera adara blura rolela aral el gora blul ngasek dengan yam le two of the cell oversight hearing ala senate material wasei for example tadilul senate ulngi tertil no se kami membilir tiang yang man matar sira adara blum e bodungil masang e mergong e budo orur ni mengwayal di lur sel ral time luasei o yagimo o cancel ra April 1 postpone ngil mo effective ra May 1 hindi olbirang lulam le sorira dial dil 1 month dal delay le sorira 6 month agumda suringa kamla sel oversight hearing maiga gida note gulail girel sei mang ay gida plokora lesagal mga urtil wase ngungil adul mo ka ngel wase ngaraga mo discuss malubeng ngara mo subject toksyolen purpose raigal guk sagal murul togora agabalment malasam murura aldadu malubeng communication radrongle agabalment mar adara belum mungil understand each other waseng ngara ulma agabalment malubeng ikai gidel baby rangar lela agabalment alorul waise mar adara belu amo hopefully to understand mo gegrea agora raud renger tileng kadam namo metigir ngil na omda se gitu rugan namo medengel wase betogor gid omda sul wase agabalment dia alorula aureor ligel el sorir adara bluan mgatmokla egel sorir al maredan mgatmok example o aitel togora attacks el sorir postpone ni dilerni matogora ranglela arala dengima arala aralma arala dengwa igal togora tial togora adengwa internet cable cost ralat mang segidam le purpose ra girel momgatmokla meeli akmlometer kilometer si ora PPUC tirgel adlo bangel lorior maktilu melogo el wase ay kagidel togoy aboguger kamium como masao del moungil mo nge adrablu at togor tial incomplete el sewer line el dirga bolorior amle soagan mo mengir til mal sodil wase tia estimator til mun sebel morior o ngarang sebil oti lengora di mlakal bol alto sel oversight hearing lo se malo ngarang mo mereka tialur raigel dirga teleorni en mayal dilul wase dirga gibo mo dangailen agi esker olbir el amal sabir el muskama se sera udo magim complete ni le udo amlo dia mlamo dia al inavl even en complete tial part ngangir oreo ay rabla lot bedi magadam lamo madangai indi tial oreo al gondir ngania kwabsara adlong lel sele vacation hotel tial luriura menatobasi el morsel treatment plan tal gondir ngania roller ni edirga al start tagi malubing
an estimate ngin nga so saudor maul men di al sabil complete. Matamlees kay tiagi del togoy nga kagil ngirtilwas. Tamlees ka CEO Maradal mga karaudiw na meeting ito dilulwasay. Baybas ka maigel questions al umingigel togoy sa magibo mo sa magibo mo dangay margong edlutlo meeting gibo orasyon. Mga giul meeting nga matirgel adal margong ito mlees ka gil question na taringi amle wasay. So hadlo mes sell agreement radlong lela ADB ma PPUC mal ubeng government terbelaw lulus ngi kadungu sellon sektu kadungu hindi ako dungil muntamal ngilu Minister of Finance ang PPUC ngilu ay gaygid ako amle son mong dungiling ay gel loan oil ngarngia ay gel balser ngil wasay komutiang schedule of payment tial loan el mora aradal murura urior amo tirak rakam trak di regal ngaringi aguk schedule gidel nung mungoy ngarangi kada mo start el pera loan el mora a ADB ay gida agora agul gertir endi amletara tingira mula say sel documenta malo krok el mutul tanga ngora dimla kal salom das lasen sab edel ngusel gapi maso edel discussal ngirasyo maktilur tilwa ngas tedilul wase halagi mo check selo se ngara possibility ra asab edel ngum engaka omodangel sel guru laikang en sokalo mesa papier ikadangala igel ukra papier malubeng kontrak tanganan dia kal sokal diola baul dasul girel el diu de suedel dia kal mesal fakten papier mesai gide ngoak la awayal ngora apa la gestiar siol mora adra bulul wasen ngara ular adra PPUC dim lakal berela akil ngirtir sa igir dado ngel mong next week ang mo sabihin may muriw na sila nga niya bol check and sure igil pil strill question mga elasem le girel mo next el sure gidel gumdasen mur udel giredel mare del motat serni at ora agampakt raigal udodel domesa news ma lorenz ra presidente ngwasay mlaso is Brazil budget ra 24 FY24 fiscal year 24 seguida agirel mlamo subed los pa se sera gigidlo do malube mlamo tergok lo ngitil ma question na nga mora administration surang relang magira adra blua gira gumda sulwase mungila bodo ngel wase ay galudo da mal patuleng medel 1 billion na may say 800 some million 800 sumnang 850 oy million na si mang laong ngil bodo ngey nga ka gugomda sa siya adra blua giril mo madenge ebol mo oy tre galudo dol morning mang ngora dimla ka do ngel mong mlete laul ongit mo amrigele emlaring engarale mora ngarang adul ngit endi elangeng kadamlang maudo dumang laamlo ngil endi elangeng gukmo ngara omngitelay kaludo dile tiada kal katengedel ma ay kaludo alas tel gampak tengya dire kal mal toludo ne over half a million egora dimla ka salmom ngel nasen mlogirel geray kaludo de el alsil se dir kalbangra igana mirgi del goadir katalmal mahabatogol togoya ng asong serngira or tela government namely tora public safety matora hospital tora school ay gigida ko dir ngaring akwa serni ma tora pension plan ma SS gorasan mo nila si ngaring ya se seray kaludo dol mo sub el moray gel bebirra alang lira adra blu
Seigida wasagad borngil subject terelam. Kora expecter gaul moger nga kabebir ager ligel samloger sum smeg longer ak mongel gira adra bulu. Hindi, siya lang ako siya last press conference yung milong president kwaseng siya ludaw del mel, di mal di mel mura. Ay mo do that to government hindi nanigil ko federal programs at siyempre hindi ka negotiate. Hindi imura rin nga di ginalagyan federal programs kwa agoten hindi ako sure kwa siyang ngarangarayan pa hindi I'm sure nga niya post office ma yan bebila kukti kura akwan sila mskita bela wapel kwanta mayaligan kan school di nga di suka logyan kwa siya yung muna siya yung yan program ang detail nga niya calculation nga niya wapos na lang nga niya saan overniente naman lang yan msitin mo iwa amel Sort amel yan tragi ito kasi hindi kasi amel for the time being hindi kulkin at tara ulo lang kasi hindi kaya belara USPS sinsiguro ka din nga sana makampak na yan amo team rin tila a procure yan until mo niya wala inktel din waseng let's say federal program ay special wala federal program di ako ngayon resum tukmulo ay sel di ako sa ilola parelan yung lao ay sel di ako lagil at team ng ngelo asay sel mo meregal kampak di ako ndasit medal dios isi wal sum di mlakal bolongo da language sertial lulumal mo at tiyagi federal program sa bodotura al sel al sugum sel luul sel federal program ma includer bera kaigal FAS seguida ulen tablool bebile trulia federal programs al gira kaigal school endi dia kal merida udod len dia kata sisbralla matablool mo amen dringi ruri ulwasay mo edra kaigal FAS countries seguida mo eligible ni may gigida la adir kabul kultuk hindi gureng sarga ngway omdul wasay ay gel 800 some million al bodangay amal di mora government termela gida mornya chance gida lo spell mora gel usadal bon ay dilo president masay gida bay gugernil wasay kidam la mornya gora plane legal ay galu do double girel ngarnya plane ngi sel bodomoy le lagi ka direk ding may long ngem be dia ka ngaral buru adi shegi del mera elemental adi mo ada olbila di mo rusina bachetri di la pa iri ko setiang sel du ko 800 million seng 800 million na lifetime ra kampak tadang di 800 million buskidra sel agreement ul mangay gina di gina de logerle nga ya sel ensure tilan di sebe nga luasay ang bumesra igel term no meregal kampakten girel ata at 20 years sorry 20 years girel start ra 24 el mol mutra a 44 may say len sel mo moren namo dia kalutol mornyal mutel el 15-year discussion nguay ablal gaber serogi Mungsay gida agul de seka say in effect al mol mutra 2044 which is the end ra 50-year agreement ng nganil belanta say gida gila aguk mo mutul maadadul say amerigal endir kasal ngartia al sugum mamagamadra sina amerigala mo amerigala al sela el almora 2044 ekalebol dula say namodegi mo spare gumit ada letir ka ul metomski da go de ngartiang tiai gidel to military ul ada ngarnya amo mes ngil tirge ko aulak mulai se nga klara ada amerigen dimla al maral interested mal ube omre lila de alo otil wasay temne soril help gidel de pelo pra iganamil
Ato il mladub arbelaw gumes igel private business mladub arbelaw akmal dir adra Asia adra Siaval mar adra Taiwan. Taiwan adra egal belura tel close na nimlang albelorula kung balir tiren din ngar adril ngar telo business o se mo isendia sel domes ngania igel tirgal igal kora metu sa simbuno sa Ruwa tamak ngitra adra sina marunila. Di dirga ada na marigel sel gudang lil la mo hotel mo orbela logyo ngakra marigel maral private nimlang ko sponsor niya kabalmenta sel hotel mornira. Sen Tele Four Seasons. Oo. Tele Moria ya. Hindi Hindi, ko direktor ka niya. Orang niya. Kaniya, ada Miguel ngartian direktor sa Barbelaw, sa hotel. Ngarni? That partner ada Belaw. Oh, That Palau Central dia partnership. ngakamal ko ay kan maklol Maklol waya brand. Palesia. Oh. Akmal ko ay gigi. O Palesia matiale PRR. Berni? Akpay omda sulwasay kalelungi na president Maradal. Malu me leadership berbelaw abol kidimel. El rula direction malu el decide na mo para sirte aludo de lo así mom oit el girela ngana bodo dani ak oi morngia mora kabelmen ending agumda singungil bodo dani la sengania mora economic development te alage gadal mut lo rida igaludo al sela 20 years gadal mut mga adula sa lutul extend ra ang paktan mo amerikil leng aking utro ulele ngak selmle celebration ergidra tali asahi fulfilled sera both independent akma remember igel aldadul maldusay including ara President Nakamura Maradro Olbila Peter Sugiyama segunda sengyamna mlehora omter Olbi ma ngel mle representa a president Miguel mlarakwa mil el bumdas mle admiral milngad adu ol girela akampa e atoa dilulu ase ay gagi da udo komna mo independent mangani udo tekkir kamiu mabom central ngalgil mara school manganang elutel may e margong e mobil dara blumi magida mle ay intention na sila compact agreement kaya gil nga alserela nga dilulwa sa ikaludo ada government terbela kan dia kabulon lom ulu niya compact until indefinite toy dilulwa sa ikasid manilo mo rgumiu esel lora la ikana mirgumil morbaba revenurni makampact fund amaral moriol mol modia ikamia mo di kamil kom na mo independent diesel gumese lagi ya negotiation agora soal no ase somam di continue ngara federal grant tem garang segira ulak kora omdar lo ase kalelungil mornya ungil symposium ragukti dlo ngolet ma leadership el durgid lo ase digagira udo bladangay melang ya gulnit madbodo o ngoitel girela let's say kad mo mga ora abesel tokora magit tokora ka kad mo brula ngaralo trao kad mo o increase at tourism kad mo kana malbol kituk lay galudo malaguk tito bo lola la palatik sernid lasi mo nga sa ududira at mo nga sa SS ma pension لا ديال تلم الغورين ديال الغورا ديال غاريا قامت تبلان بلاو الجيرة الغفال ورني seguido malungil question obla maestra activity agida go claramente mangal girela igal master plan la a national government ma state government lorur ela ndiakadil master plan nganisel Luguk plan lurur nga adra siapa lulbat jai kal mururungi seral president tar masakri member ngi al duras
Seguida mlarulia tial 2020 plan. Kemudian sen malklo plan nam legosta overa. Pupta samlo overa 1 million dalan telang. Mrigela direk mle fund ni na seira argotuno. Sei amle gired lortautan. Emlo mede el dimla ka tatsan. Even today hindi ako ngayon self plan ng aras status ni. Lemle girel sugum kad mo implement ni girel tiay kita ulak malgor tial tol gulgon nila. Girel olbidul ay gal aldudu amo meret emrura alla amo mobla katak lo asay. Apala si direksyon na government terbelang maral budul ke. Ya udo da ngarngil mo fanda ay gigito. Say kita gulgon. Mang plena molgo am lorngi sel plena siabal direk nimlang do tuti. Maigal state government ang tumulong plan direk al sugo morning ata discussion al amorni sel leadership meeting mal uben symposium amo otil wasay tela igal 800 some million dollars amo de pelo pa state government mang morning ududir man dia kadil depend ra blakranta a national government lelang igal state almost zero a local revenue tira dia kal enough lang dia ka maklol kora auriol nga alsi igay gida chay gida ulak malgor tal tola segale lungil gida adrablu the both ungil understand tel dodra kampak edol dubara leadership below mulbol tergok lai dal toy at least edo ngel wasay 20 years from now, girel mlamod orang arar bela gobara omrul rom gugaw ngarang klele gigi del goram lang starta ibibir ko murura factory ulguru la babi mamal kan ngarang klele mator omnge naigel sabelo sis baudo mangagukti ya para diduli segi del loyal lela uldas lo hace glelu mil morgi segit emergonge agumdas wen diregal mo ngil mora adana marigil amo willing skida audo del mut del mohel pergi del elange kid sel gotel tel gotel no marigal gampa e gagi del toal bil skid mal uben dilu rebela di mlaka tira adventist kalam ng lisel lulum godon ngilo asing economic development loan fund EDLF amlin klel DLF. mlaringa udo del beskid del gire del malen emrula business ending arwa madngel president et pisong ma ang gagi del wegi minor ma ngarngi tirgel adal milay gel loan ngarnga ulak mention ang klera weging agumda sen diregal mlesol develop prangar maska sen ngarngar mlungul lesem nepto kaset sa siabal ni mlesol brusay metingila gel loan metir betola da malay emlor niya problem ra repayment ni le loan an ngilay din lakal boray gel mokte ni nga gundas nga kadiral serta mak na involve bara headquarters at titira sa ibal mak akmlome sa igel list ra adal no dia sabil meet up payment tir metirgel mle meet up payment hindi mlakal bora igel el kirel mle purpose ra lon seguida ulak malgor tal tol gurgor ni akora ngani experience na lo sen sebedel maigal 800 million al may ya urira 20 years hindi ako ngel mo dumilga mga paisokan mora atara uldas el gumdas en ngil mo plan el sabihin el follower ngilin gira mal atituo ka la government tergide en ngak ngania ngwadura na tul government elas el gumes en kita tel di albang lai kaltoy ngarngi se loyal el government tra aul the leader ul belau involve ngeru bakar belo I say sel ngariya debate ngiri na gumes ala ul the swal el direct debate tel to tora siuga ma tora democracy
metial government la demokrasi المساوراي تا individual العدل بوتير متيال جو government راو ليد اللول بلا أو ترغو كلار جيرين نار أمرين ما يسي Nani atelier بالغرة technical difficulty ربما hindi suang amutin mo sele musari mela ka dilu kwa se tiale mela ka niya tablol lugora let's say kwa tretara governmentary kani sel dosing democracy e gore kani sel tiale the senkyoma tiale modern system mesele tiale wa klobak anu ba Ngam ko na smoothie sa ida to blari. diyan soal الموميل مغتقليل وسن ديال لنغارنيا اللوك المالو بمومرو نغارنيل وسن نغارنيا تول government di omru la practice dengan al sevelang awaya do mula erul tletar omerredel mai sei ngarngia igel lul de swir tirgel guk timlak dolil tilat lol tirak laul delid lul belau et tangala drual aga institution regida mestrira te lil mosoisbra government elogiwa seguida ralo se tomo advisor mora presidente a presidenta ngarngil morol bil Ito advisory muaya langania te lil mosoisbra atgor omsode la government logiwa president maul de swira awal mangai logiwa presidente ta advisor seguida multibra constitution los ngararo leren sebedel mul mul de swira rubak emergo si time kadang atora demokrasi mangania sel time yang wakrak ngakan mention nangani tirgel melogoi lo sei tiang mo merin impossible tiang endim ne optoi ser kamamo asei pere melo aise medilingil mol momok ngem logi tirgal adel senkyo lora lagam atogol mom gatega tendingil mol modibus le as time goes on egital medengin dakadil torak lo bakar belo Ibna tokora iglesia ablul admang mla mogora change mna modiakal sali liak lo asay. Remember agim students sel mal goram lekla to la sen gaga to ligam gaadar e mouse e gamio a ngarang klil komrula mil ge de libere de mama guk mora algong iglesia alga busngil mora rusadio gim garal uba degi bora iglesia gisoman momesar adra iglesia Aigel to am larngi maran mul modiam ara adan namok mak no masak lali ndir kal namok mak masay gina plek min ringi lo se moyal lani o erul tletar gired al falor al sela kamal mentri maulak kwase girel mornya symposium rara adara tirgal ngara leadership mornia rubak mas mar adra bil mar adra ministers ma obisa president edi side lo ase kadamo makara abodo ngoi taigal mal betolu dodol bado onai emos bedel gurmul mom omran mom mesiora adra belau gider rogui mendiagal bolak edi regel dirga kangararki seigida wai algora tapi kal soal motat seni malo ay sega da magarang. Akuk te orang sa igel sori ala. Elasel mo ring sa akrol tokora belu. En ngaramang manna morba ara marada malkoy. May say. Maguk nil de swera ko trulo ase. Al suguman samlo magarda dengi. Engiremal pe. Di kita ngot lensado lo magarda dengi sada ngot al pe. Kemenangai tiada adil kita adalah micro research rogue awaisi ulda suit to asai agyo magarda de engin indi algama maso pe government tape ai sei edi alon ngil mutial to demokrasi government tir gala tial programa ulak berur ngil ai sei malak salo klat kada bulu asali ai gel drun mara government ai ge abodorit Sebelum ketemu miserngi, ilmoknem daudo derngi ketemu mangkat, kita mau mangkat. Kami saya kalau na ADB elang, kau ngara ADB.
Umumdaso at adara kaulmenta nasyonal na mo piyay kau mga kamatirga rogwil adlo rior mara adra ser semara mo perselor ngani aser gidel mo ul mamrigel amla se alia apel sila mrigel amla mo costa every men and women ra mrigel telal dalara igal bil seblal ru ngakmul mo sa igide ya ulak kwasengirel mornya agora aldadu adome sa igel sorira adre lang en tora de ingil man maring la aran sorira laborio tora aral mongwaisi tora de ngwam internet mangaral nimla dos pe arang na mole ang nospe unsada laborio ay kang ani agosto niya dorul toy sa igida ulen marpa magar ospitar mang biak ke igida lumrodara maige gu po classify laklam na mga duro gita time mo classify gel wasing igel immediate need el giril mara lendia al sabe el nungil ad adu al sugo maada maknita lang aklel malumen lengom daso igel ngar alil mendia ka bolungil lom daso tora boy maurel iti emorai lengom daso ra family ni ay gigil immediate need ay girel mo part of the swell administration as ak magarat take care ay ngaringa igel toil tula sing short term Ay, kumnatan mo sa oy ay gigil mang kadamo mo ngay gig aulak mulgol ay say may gel dun mang long term ma example ay say atora climate change tora marine sanctuary tokoy study ay gigel bodo orgula study manganang emomrul biakal immediate need rara mang selbol menegray gigit gida mobeota dorur tial adomir tial udodol el moray gel tol nomdas agot tengire del mongil tekkerarat mongodomo tutis el tinga president base se mo será de vela agot ala de vela okay mang mamo ngilaran dir usabil enjoy ra tungul mara tara program na kasi sa akin mo happy may say maganda solve sa igil problem mergong manya mornya uru akar mangarar hospital ng model complain nara mergoy engya murinya igel toil gumesen tumrula administration al dirga kadukola experiment toy example sa igil tilira tara time como no madre de nilo taklid mo morni ay gal toera e-wallet ano nga igay adam na mo sa dal moray stablecoin, stablecoin. oy igay gibel toy ay get toera adam na morni ududi muru Kala di pa sa igel mo ko okay le sila wala press conference na presidente ko kasi nga ano senator ano albil ang natabita subsidy mo ra PUC yung cover tila mo ko rin kasi may ilara na yan ding saya maximum sa uli ya PUC direct mo independent may yan may nasa doon kasi hindi na address sa yung the needs are tiras ang presidente ko kasi mnator na subsidy maral mo ra PUC mga atas imlayan subsidy tir I see hindi ako kada PUC waseng labo giril tiga nga rin direct kalbilsi na yung expensive tinan ultol nga sa aran solution na president ako kumilti adi lumas na mo giril lo nga sa amin yung wage na blue bela mo sabi na ato bela and then inflation na blue nato nga sa aralaklalo hindi ka sabi di ulteng la aralaklalo ro mahal Google ko kasi sen mo say send dia administration address at short term problem raw na utilities na address ngil di address ngira short period Kailan dia ka short term ko kasi short term biya nga malgo ay gel sektul mang immediate need and biya kalbugla sa igdi solve ngira lang clue ng mutul problem say gida gulgor at gulgor ngil to mula say
Game. Akmani, akala sa dilang. Akmal ko ka solution. Kaya sa tel problem liya. Saya solution na blal pati iya kabelmen. Okay. Kam par sa solution was ina fadang nga direk sa elmuru. Ngaringa rule tal malle. Ay, kamo. Tila iya fadang. Sel ndak tuntal malle maknitra alen sorry al murul waisi. Nindalo ngel wasi. A solution the proposal ni aruli malmutul mo woros. Nangi emletor da oversight hearing mo. Ay, understand this say. Dingral ngra sapel len. Beota du kwase til arulin mo bring. Ngra sa aruli en mo dia kalbol waisi. Len ay a solution na Uli nga man red at stove algo a solution na government ta kwase mlamoria subsidy sige subsidy maol nga sa minimum wage ay mo cover sa problem. Aulak mo mong mornga angel o mornga ungil aldadu. Sel mornga ungil dadu ang obi ay laigid mong mo dia kaduro. Lela nga president ta sa mornga subsidy Namoringi. Ngani o ngoy say. Ela subsidy morara adlo speni mardiak lo speni. Kumino na ulo ni mangima president manadro olbila awanay. Sel oversight hearing ang larangi amulo asay. Turuata at tirgin malos pa ang iso. Legi na dia kalbuto ko dude. Madupori tirgay gid. Ela kadim dulia rate subsidize sa palisya, masurang, mawes. Sige. Kita nga solusyon na ba actual bakal mo yung solusyon. Okay. Kaya po mo sige na mesat malele. Sige na mo amo ay siya na bulu. Ang yatter malel sa subsidy. Ginala sa subsidy di mo na maabur. Tirgel maralo speni. Kaya sige na hotel. Le ako o ti almut tara example nga subsidize nga complementary la. E di ang usperse. Malagi. Kada na identify ra. Hindi halak pas ka example ne tiafa. Sel over a PPC lang. Iyo el mga direl ngani. Albong wasay. Ituk murgal wasay. Ngani creditor gaul. Give us kaul ngani tel return na gilo atal mara. Mga kangwa over 100 kilowatt. Diyan ka Eleng ngalge kaloror unemployed lang smer al kumara helper ni al bebira time mergong engi menginga nga kadia gusper ni mak ako delo se tiatam lakaralo rur ni nila ka blaharo saya kita malungil point gidil mo ada saya PPC sa gidil o sa makara ma-identify al mabun ba ya sige na awal point. Okay, next point. Ginaman tsaka solusyon na government na ulang kumpento na kakatsi. Kaya next solution na presyento ko kasi ginan mas minimum wage. Minimum wage gila ma senate pa sa minimum wage. Most of it other afforded tell ay gale utilities. Sige na. Question na nga kan giril sel tukoy awasay again ang timing ni. Allowance of afford the minimum wage sa real time. Neli, akamalmen zero minimum wage, kita mo lang ako do le akamalmen tadi kal spell apre. Say malangala ule economy talamal. Mang agum na sa minimum wage sa gelo manggela economy na bulu. Le business amo sa fair al sumgru le minimum wage dia ka income na business. Nga mo hapit. Tila igida nga ada gigan nami. Okay, misaya kita. Minimum wage sometimes hindi kamal. Girel mo rin study. Luasig. Le even a minimum wage of sa hindi ka take care igil soal. Mamdas hindi talsel. Hindi ka makikitry ada sa short term problem. Melang sige mangra sumang ngaring sige subsidy government subtruli mo sa Kaya ba yung nira mo? di subtruli mo sa address sa ubul. Mamdas ay enough pal sa ispara at yale morada mo di kalumunda ng gitti. Tirga igidil di kaswil afford da mo ungir ti. Le ulak mul mundakal dala ungil dola man lo say by service a complication na sa culture gi. Elang ngoak le ka sumang
Al sugo makumaskaw do, let's say praise raw do them na every 2 weeks by 100 tala. Na every 2 weeks. Leko kasi nga ka, di ako sabi kalkabira cost na. And di ka legal basic cost na living expense ra. Kumanang sistema, igal ka maldil. Elangan niya ra adal amoy tao do, dol mo ka maldil. Di ka kalharadeng girti. Malubeng dalil. Send ka kalmaral to, kumandas. Abral toy, yan abral toy na hindi na nga kabra yan. Kaya halaguger ka. Kau willing mamoy ta. 1,000 dalan tela ka maldil. Mergong edirham tekila ng girgaw mga na. Hindi ka... Nga ka o budget maguger. Hindi ka... Nara priority rin ko. Hindi ka problem na nga lang. Bato ko din? Hindi ka problem na nga lang. Hindi ka... Haklamo di ka... Ngata tiga di ba ko temda saya guspera era bu guspera. Sige, mangani tira kita do sumun murunil mal adwas bomo dangay je. Na di tila abri lam chesa ad maul magumda sel mamda solution na wil. Gira din mo ara la dengil mistri la engul mo ara sel dengil in terms of subsidy. Okay, misagi na meswa din un point. Okay. Kasi mga haul mang sel di 2% kasi 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 amin mo siyang mongila at dia kan self mal dia kan sal marial kasi what's going to happen at dito. Kawan mering lager ka di dia kal gire ng talk show. Gire del mali mabire mergo ada tu. Nei gati ako ito sumatra sa nar kabo. Dia kailang Ali. Makakatinyo ka makatinyo. Oy, kwase. Sige na, selwa na immediate na maluwi. Oy, kwase. Amal point lugon ng klase. Podo ngil miyay kaludo. El bodonay. E atara ungi roleleng mo iri alsal klaro ramingil alborngia aldadu radulong lela leadership mar adal belo. Maka may say. Kung may tel di ngil mo do na ngil question ngargen. Kadra sige chef mal ngil bornya. Ese igida adal bela direk al momsudan rilo se kamamam le part na igal decision. Mangguk kanya soril chances tambulgoy. Di elang waya adudulo se gida oriol giriala. Hindi ako dorula soriala. Al sugum ko amda sulu asay. Sugum nga ka in charge ra ay galudo de amda sulu asay kirgal ada dia kalau ni retir. Engara legal convince til why tel dorur ni am to mo understand se. Hindi lang ngange erul pletar o meredel guku ngel blik mana trainil girelo se ngarinya o meredel di ngarbabel morio. Marmarre la di order ni tirge ngaraga munist ma betul murula waise mangani omre de lomu rar adul morbab emerti se adangarngil to la demokrasi lo se government ra mara ada decide maknit sel dil ngara decision ra se ngara ka mo mai elakal ngara decision ra se kadumom laudo don mo girela ngara maul umurnya problem kadebe klad lo asel bornya compact bodos pe garudo esel bol eske ndiado ngel mo ngara tesk mandira kal dinga il gol ng mon maudo del dira kal dinga il gol ng dira kapo ngel mutumo mo itel magarama akwa sia garul sia al dadu el maral ya maral seguida de la terminit seguida هل قد سامراي سيجل دون الساد لم يكن يكون تمتين غال كلوس اب بروجرام من الشيء كذا نام السل ما يسل ودود او دود سل دغاي مدشن ديالوغي سل دغاو دود لا بلان يد لا ودي خوشن موريا سل ما يجي هذا المبلغ هذا الغض ادو مبلغ تق بواسه سل ما دود غرا بلان سل ما يتل دود غرا مورا غرا ya kung dos seguida adi imol role del sebe del mongila len di tokora ya gidele pipiu siya de besal wase ulgum mongila aldo dura ala olmi mara piu si e kad mo de ko to tama bul betel subsidy asel morayel bral borgi la time di wa akmu tel example tel subsidy $1 lang
Al-adi Waisel tungo sa luto nakapak. Pero di kung meni bro, sige, di ka un Marcel, mga niya, hindi ka lauspe rin yung ulwa. Dia ka mamle tuob the cell oversight hearing di regal man look surprise ngia hawaya a CEO malgoil wasi. Although the more tirgel malos pe angeso amla increase rather olbil amla rulia although the loya alse. E man mga sa ilada mo apply ay kay gidal hil. Men di regal mo klikka wasi. Nga niya tara problem gidal adar belaul. Kados pe anges hindi tinol mo trabuel wasi nga os pe anges. Oy mendia kalabo. Makwaya gulo ko ra artir sa gumiting lo mentri lo wasi. Kalelungil bo me ka survey gamul adal mo menil kung tao os pe anges. Me margong mo mastritir tirgagi del dia kalame. Leto se tiadi model lo do ni makasayla da aplarni. Era siya, yun ba na piyo siya sa tinatong sa tiyak na tiyon bakit. Amazing. Hindi nga, kung nasang lagi na medil mutil mo, bulukor tinin mo, India sabihin na may. makti malgoilo asing kora til give surprise at tial el ludo drang impact sera dol ngit mamplatangay akora surprise ngira dia ngang sera beskida igel ludo tial gotel impact tal ngala al serelang emlanial ulu asay agi muskamya udo de kamya morulli aplen ngun me muskamam elang ko aja kal dulu ay sem ay kala dire kal mle etti sel toilen dia nimla kal sa sel durgin regi del wasay ay kagi daw dudi ndi dia kasuil makarang le ka dia kal free ludo ngaral tel bulu manggiril di man miskide wasay ngani ya so mul plene kom rumule muskamam magivibo mo ngel wasay komo labaw dodol murgi saya dimlak al mutkirak, dimlak adreli. Mga manengel mga radilu, saya nangay galudo. A budget tergida mong amlara 50-60 million na sell time. Saya nangay gay, hindi mle kyul murula budget tulmo over 70 million dala. Saya mle president ang nakamura makmad ng lili. Serak isa se draft tak mula se. Kaya nga because ng ngilay kaludo, hindi mle kyul mukloan ni dergi. Le hindi na gidal family gidal individual esel mo race yung lamo beto kasama sel race ak manangil nga sel al tilgibul mo nga udude kan nimlo sawal mara bilas al expensive bil Diya ka mga, namo dia ka tele diya ka man yung ila, conversation rin lang, again, ikaw di aman mo na kasi ada piusin mo yung kaniya umsoditin mo ng karubak. Kaya di ladi mo mirti na sa kuktingin. Ito mula sa ito may hindi sorry ral tilgib. Mahal lagi di mo, di kaya mama, kaniya ka sumadik mo ka close. Dia ka kisa loger ka maluba goger ra Lorenzo Tialciolo asay muktegar gida dir ka sa muray gel ministries mensakal kora mo matangil wasing ang aral ministry ungil dogoton mo tokora aulak malkora Ako na sinubang wrong question. Kadogal kasing taan ministry na pag-iwan ba? Kasi talaga mo ito mo. O, tinin ba? Alam mo, ito mo ka na, baby na. Hala. Ayan, nasa kasi taas ilme mo. Nga niya oblam dali ito ay malsakal. Medicine, medesakar ngim naman. Hindi ako dangil wasay. Alam mo, di akal sorry mail, hindi akal sorry harwolong logoy kaltoy. Madi question na kasi al sumay ka ang amaral toy ka hotel dito lagri. Eguk to sige ang odal adal mulugoy ka. Hindi akal buglo sa kada amoy taling at tirira adal mulugoy. Tamadangay. Akmalmol mula ulak malmol mo siya tirik lo mes ay gel. El metto bada ikal ngara YouTube o mes. Ngo otilo sentelal adam no mes at tialsyo. Leong gondia ka adalo mesengeng mo dia ka dorur ngilin dia ka bulkul. Kamanangay. Abay gulo ulak malgoya adital ministeril black prangasil valentire sol mo gotol mo angiray. Hindi ngira gunda so area niya dia kalsal
clone arroz arabulu. Mlaringnya arroz ara toera foreign workers. Hindi ko alam na solver niya gumesan. Lelala dara Bangladesh algong na mo sibil mutalbay. Sembral toy. Hindi ako kaya mo siya rin. Hindi akak nam na stril tirgal man. Hindi ako makita alam mo kailang lasa del that's what Mongilala mang. hindi ako ko siya lang po niya. Ada belum kalau gol na reksul waseng andi ang gingin administrasi nga soal mga durnya. Oh. Mang abol sa bila bay bay tiril. Abay gumdas selmal klol aerial gire del tat sangil marena at toer ospital ma toer ablia bulis. Hindi ako mo tren lalo ko. Legay kita betol ana o gel wasegad girel kiray. Okay. Di gumesal adr orbile tamla mo murur o sisil toy elang ngarinya agureng setil tirgel guk menartial toera kabalmen toil wasay temo o murur o sisil oversight ng morabek ni ministril di soril mo mtengel wasay ngara kora program regumil mura nadra magumda sa malungil idea Madirek tial program el dorur atora kausisak betegi del dorur ku program el dorur ni mata anong naraka atora ul swal ma ardi bebir ra adal mlamo mga dur nito sel gumes ra increase ra adal mlamo concern ra government ra 2020 mara elal rage kumdas yang nganya martul change ra adal mlamo tamlamo discuss at tial government ang ngara restaurant tial mura breakfast o reng sa til maobara matawaro Ang ni sa wilto. nungi makwasay pod involve berni malbolungil say gida message sa ngal mura tial closing rigit emergong emalsakal maringa sulit tigal adal guk mlor niya chance til lo message tial program ediregal malmon lo say mengagir kemil mas kamamal girelay kay gidil subject magiguk po sumamal adres ay gil langsung na sa gida et pas ka last del toy mas meret Mukamal masaul ay gida. Kaya lo baka blamal masum may gida gil gukmo o sa edel musada alfa lo yim ludior ma mukamal masaul di ka mo bese ali akabal metri gida ang alet. Okay, may iga.